bana nawo ba sa luvele ngwana mama Hlangu jwale ba babedi ba hlakanetse ngwana wa Mmakhoza ke mosadi wa bona le ba bakamu ba kai ba Mmakhoza ntwa ka bana ba le ba hlakanetse ke bana ba fe bana ngwana wa mama Hlangu ba babedi ba shimanyana le ba mmeo o ba re ke sephamandla le ba hlakanetse ngwana ola mola ba mmetha ene be ke ba fa pudi akere ka no ke mosadi wife ke bona bana ba le ba betha ngwana wa Mmakhoza a se gona a ile mmereko ke le mosadi ke mo lebele ga le ba ga mthimunyi ba le ba sa tsong go fihla mola ba lebele titabe wa bona na bile ka be ke tlogela pudiela ka fihla mola ba sore le maswika akere kwa vela bo putabo ya khumbula ka o tswela bo putabo na ka fihla mola kwa tsa ba dirang ge bana ba le ba babedi ba ga Mahlangulola wa go sephamandla ba betha ngwana ola so ba le ba motlogela ene ge ba bona gore ola o betha bale na mile ba fihla bona ka ba ke kitima ke fihla ke ba lamola ba mahlatsi bona ga ke ba lamola bana bale ya ba gore abo puti ba ya fika ya khumbula abo puti ba ithuba khona ba abakhulu na ba fika yiba no makata ithu ya vela ba cazela indaba le kere mara nna ke bone go se monate gore ke tlogele bana ba bethe ngwana go meki ba libele tshibile ba shiba topa le maswika go kushitsha mara abo puti abo nga ba tshela uthi indaba iso mama Hlangu ke bafike ekhaya yatetwa bafike ekhaya babenza so uyayibona yazi into engayizonda ukuthi yini ngikhona ngiyaphila angisho wena ubonile walamula ne mawulamlako mina ngiyandlula bafika vele babenza so ene bakhuluma ukuthi why babenza so mina ngiyandlula kakho mama Hlangu ninjani sikhona wena tu yathula awungitshela indaba yabantwana ngiyazithulela uyandlula ubaba kami baba Mahlangu ushona le uyamvimba ngicocela istory sabantwana umama labantwana lapha abantwana laba badlala la kami ne bo right angithi wrong ukuthi ulamula bo right lo mama labantwana uyabuya emsebenzini njenga namhlanje uyamcocela le story sekayasazi uyamcocela ne momcocelako uyalala uyavuka efeni ubuye emsebenzini ntambama buye uyamvimba uyamcocela uyabuya trek uzomtshela ngithola waze washo wathi enhle kumama Hlangu ufuna ukuthi ngiacte njani ngoba lento sengizwile mara ngalendlela asolo angibhizi angihlohla ngayo ufuna ukuthi ngiacte lo mama ngathi mina okay ngicela kunibamba majama lo acele njama emapili wena mama Hlangu lalela ngathi mina okay yazi Mamkhoza mina yazi into engingakayithandanga ngomama Hlangu yini mama Hlangu nambeko sokuthi angitshele ukuthi hey phela 1 2 3 mara abantwana vele bayadlala yazi mama Hlangu yabona la sakhile umntwana nomunye sibaphekezela abaye esikolweni mababuyako asibazi benzani la endleleni mara nami angeke ngithi ngivela lapha ngithola umntwana wakho ahlanganyelwa ngabanye abantwana ngifike ngithule ngithi hayi bantwana ba mama Hlangu ngizoba lamula ne umntwana ngeke umgade imini nobusuku usho ukuthi mama Hlangu yabi nawe mama lalela mara into mina engibonako bengakhosa ukuthi uhlohlozele uMamkhoza kangaka uzumtshela amalanga landelana right mama Hlangu izwake uyabona ukuthi indaba le uthi wena la ngikwakuphili mama Hlangu mama Hlangu wena ke ile go ba le taba ena ke dire ka Makhoza ka ba ka idira ukwishe buhluku akere mina zange ngize ku mina ngiyaxolisa iphelile ka yabona manje bengizula kakhe uyabona ukuthi right ifedile manje ke kuba uyaxolisa abantu benkosi ake nihlukaneni nalo mama lo awu nakho njengoba nibambekile mina ake nihlukaneni nalo mama lo uthi nitento ongakhela lapha uthi nitento ongakhela mina siphamandla wami emncane 7 years umntwana lo mntwana lo yana bayathi ukuthi ijali uze ucela khulu nangu mama okay ngizokunikeza ichance siphamandla uyazi whatsapp mama Hlangu bathatha king ba re go rena mme wa shuporo no mo re leng ra kwana gona meeting gore swantse re kwanele mmeo be ke na wa shuporo ba na lo wena a ke tsebile ba gore le kwanela le planela mme o nna nna be ke nya go tseba gore planele mo planelang yona ke a mofuta mang ena bese ngaka na bese kufuna ukuba meeting naye simtshele ukuthi mangabe sibona abantwana asha ribuledisha rena ribuledisha mama bonke asha ridaba bepi uyabona asha ribuledisha ya askise reke ke benso yazi nani bazali nisona izocabanisa abantwana mabaqeda labadlala bonke uyabona abantwana ngifuna ukutshela mabaqeda abantwana bazokhuluma into enye nenye nangabona ngathi wena umzali unenzono phezulu komntwana othisi
lento yo affecta nina because mama makasiphamandla ngicela ungizungimamele mama ngicela unabantwana wakhile and lento ngiyaunderstand mina manje ngisho ukuthi abantwana jama kancane mama kancane abantwana mabakakulwisi nabantu ohlala nabo kule area mara ke into esingayivumi yokuthi bathi uzoshiselwa nokuthi uzokubambela imithini nokuthi bazothola amaswazi nento yokuthi bathi ngina sport le ukuthi bathi ngina sport isihlobo bani and meo lento le South Africa so uyayati mark leyo ngayithubelwa bese bathatha ngathi leyo affectabo leyo affectabo lento leyo ukuthi mina ngisimndebele angathi la kufuneka i-transfer from lens spray total abandebele wena satholana la ngiyamthole wena la akini tsivitava cha mbeu mbeu asaribona mbeu kamkana karina kamu asaribulelisha katava cha mwana ngakwana buya ngizokutshela la yabona lo vele bese ngizitshelile kokuthi nale ngirepotile bese ngitshelile kokuthi vele net manje uhlangana naye la endleleni vele kuyoba ingcibi mina naye soyithuka ngirepotile le family yakhe ukuthi sengikhathele angabe khona la ngimthathele khona into yakhe asho nami if angabe khona into engihlupha ngayo dudu usho sasa la kuyasha la kakho angikhona ukugijima or uhlasela babantu or wenzani angikhona usuka lapha ngigijime ngizokuncedisa mara kuthiwa kokuthi walandwa ngimile ngathi ubuzofuna istandi la emake lona nami ngivele ngoba ngathi sekusolve yakho nalo akakhoni ukulona uyongisiza uyendile nale 10 lanayo uyambona la kafuni nayo usabalijele mewo uri mewo mina ngiyangeke bathuyibile namavela kama nabakade uvela ukhona umuntu owababona emini lo makaphuma ashona kaMaria waphuma wayongena ngazi bathi kaMama Hlangu bahamba bayongena bayobambana noBhutmandla umuntu abona into mara akazi ukuthi mara yafela mina ke sithole ndo baba uba lo mhlambo zasitshela baba ukhuluma ngayo ukuthi abantu bana ngisabaze ukuthi ba meeting ile wabakhulu mhlambe ngeke asangithi sasa ngeke asangihlebele ngeke asangihlebele amai yabona njalo ayina wait thina sifuna into umuntu afika athi wena nalo nezo yabona mara nase nangabe ikhona uyambona ukuthi makazi basho kubanja meeting akakhuluma manje vele iqiniso vele kwasho njalo kwathiwa basho umama ufanele simbambeni meeting mara wazi ukuthi meeting yayo ukuthi why athi siyamhlukumeza thina sihlukumeza abantwana bakhe ufuna siphi senze njani abantwana bakhe masiwabona ukuthi benza into wrong singabaqhuzi na mina ngathi nanenze njalo nizabe nenze kahle ngoba naye ungumama nathi sibomama hayi ukuthi mina anginabantwana that's what I want mina ngifuna ukuthi akama umamzi ayele banojabi mina abantwana bami basala la ngikama ngilanda ubuye askis mama askis mina etutu kuwayiphele mara nangakafuni kuyiceda ngoba ikhona vele babebhi mama lezaba itawuvaka